Kami Nabi Tubulu Malabok pusuma dia mata nomor 2 di bata Rabdo hita majalosa Ibani rioni roha dohot pikiran Ima disyala parsaur batuan ni Naboru namyon Tutumai raja ni pemuruan amang boru nabasa Nunga di batari daw kamuna Olong na masilutu-lutuan di bagasak roha Ngalah mau leket jalan marune Di acara demi acara Tersimut di hari sadarion Ima di parmoponi naboru namyon Kutangyo kami muse Dan nagabi mata foto kami di aturan-aturani Sudi las marohattah Dinamu Oma pertama sekali dobe malah kaum 70 dung arung perubahan nanti amangat saya di pas Tuhan Maha atau nang dikompara di putaran sana malela nah dong di pertikian suak songonina di umat yang ni hutau kobar di jojo ni raja ni pamurata si majutat na basai di somma pertikian di hita na lawa pasato satu ima tu boruta naok sawang madua di somai dah kumparan yang punta gabi dan Allah ima tu tuang boris majutan na basa Gabi raja nami barjolo sa alis nga malati orang nami di tunga-tunga ni mga janaon na gabi si badutun nami mga asimat tunga mata na martua ni bata di tikun tujuluan ni arion asang giat dapat songon nenek niya tuan-tuan na madok hati hai tampunak ni sebagai ding matong di dulur na matong padingdingan horas mahamang guru na basa na marang di tikun tujulan dari tangkas horas masih bairi ya di pasat hamuma acara Tuhan na yang guru nalao pasaton sabut ni na boru namyon di ulaw permopona ulaw saur madua Tuhan tamatong na majuluan di sakat ni roha daud pikirat nang dihamu keparane nabor narugohi dari tongan imbaga si panguliman di ngomong mana sa isina di jolan ni araw nate daw jorok bebe hita ton di mamasi kung nate ito rutamo kamera nami ate mulung cerita untuk sawat di santabi dihamu ang koru semajuta ate dangadong dulu kami turangmu tersingok di naboron ang turang muluna dangarap kami nabuluna mulut tujuan kami, kami itu bodoh tangan kami. Tarik maju 100 sih. Laos ira nang nanek sematorangon nama kaolong hita mobil kat kamuna asal didoa kana dua-dua mulut tut pemate gajah tinggal rumah budena. Mate kali mulai tinggal rumah bulan. Ira no pesan-pesan nanek segalota lumo bila buku parna dua-dua. Laos si penoy mulut hidahami dilas ni rohanami hasadani ruarong pikiranmu teori saluhutna dangadong na mga lobi siya dos ni roha ada itu dah dangadong na mga lobi siya dos ni roha di pertikianom mahita mangulaut adat parmopon ima di siala na marsilang di daging do di mudar kita toma muna tumpung muna dan lain sebagainya pas marohatan di Tuhan muluruk Tuhan kita tutung marpangidoan tuk pesongonon akan amat tuk pesongonon di paraburhan ni omaon pas rata di sisa luhut nada kamu si minikna tunggu pangidon nami dia akan mauas marurut tutoro di pas-pasuhan Tuhan ni mauas di tongon di bekasa persikola di pas-pasuhan Tuhan roro pikiran dia muna suak songonya karena manglulu-ngulu di bertidur lemak masih dijual lemak so binaboan dia pehamu na alakan komparan ni botokor disima mo totong kapota na kapasamu asai penan di dulu maparubo di toru para pertanggalan pos marawat tadi Tuhan jumpang ni hamu komparan ni botokor do ni dulu mu tujuan narion dan takas dabot ngaji malah ipe Bertaruh di somahami na yang uduran ni hula-hula satu angkat tulang orobotmu na mangihuton
nani aturnya kana dua-dua di hutan munau tarsimuk di parsaruma dua umur di pargok ni matanario pasaton nami mah ulo sabut tuho itu lau siro tok Panginoon nami duk tudal duk marsirang kita di daing di mudar tujuan naro mangasi mamata nomor 2 di bata dapat matong maupun panggabean maupun perhorasan di pinopar di tujuan nario asang dia makilat di dadau baju di nadorok saluhut dari pinopar mon madalani akas dalanan na songo ni dok netu makuling macoso di tongani babon oras magong para monitor na di bora basogi suak songo ni manang na di pangarato jalo ma ito sabut na pinasahat niya mong mon isom mahamin na yung renta sa luhut na pasahat kita Tarsongani mamang koruna basamuro acara di Parmopos yang kami udah nabi dulu upasahat kami manguse asa tatorutso jatuh nanti mas itu urok kami tuh kamu harapi hari di urok kamu siala kopol jauh na marbikas dari itu marsiala di nama 2 ina nami nam saur bergo Ding marana nomor 1 nomor 1 nomor 2 nomor tambah itu belum bawa dua sana ada 2 bawa batu turatan morja bawa batu turatan gula rasa nami tanda mamu garet kami rasa nami itu bangsona di pergok mimatane rasa nami di batu bahai walaupun asa manggawi kamu pakorasi kamu tuh kami terluo itu borani asu itu tarsongani rasa nami atau hati sekali Maulah doron nami tu amat nomor 2 di bata. Apa ada di Tikyon? Bolo kuber kami do di Parjong Dokta. Di baga sejauh nomor 2 si Gonggum na sesinon. Macalas doro nami kami. Sian na namar dong saulau. Jadi apa ada di Tikyon no ayam bolo kuber. Gabe si sada perasaan kami do kasuhuton. Ya biasa sana. Lima di pertuan ni inata Opulinggo Borgol. Ni Opulinggo Borgol do keluarga. Padok mau lihat do kami tu kamu sudah. Parjolo do katubu nami boru Rajani Horja abala lubobi tu hula ni Opulinggo. Kata malu sami yang magrajado tabu enak daripada sude nabi nabuna daringkan dinaro apa lagi baga tikyon dia kamu tikinau do madukata tu bola di hasu doson. Jadi nuai pedoro nami la tu kata nami siap dong acaulau bola ya situ ni son silala nurun silala nektu mah yang kita nawar pikir manang nama rungutungu sudah do kita mardo sini roha jadi bari tepagai itu bidak kositaduan hari tamaga itu duluan di ario ay takas do kita doain masih paulo cak di solo masa maturtean masa utau lo pemopona pora di tikyo sama kita sudah jumalo panggabean jumalo paru
Suma na tuan-tuan tualamak gula-gula nabi dulu dokter tulang tapunan amuma pakai jagar ni kan saya dua